bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukudu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili inkezo kanti-ke mina ngofeze kuntuthu ngakhomalo bathi ilasibona amagomede mawuthi mhlambe ekuthi usemusha la ekhaya ngizocela ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu umculo maskandi ukhuzani Mpungose akagculisekile impela ngenxa yemphumelo yeMpucuzeko maskandi festival kuzokhumbula ukuthi ekade kubekwe isicoco lapha sokuthi okuyena ozoba hamba phambili ngokuba nabalandeli abaningi lapha uzothola imali elinganiselwa lapha ku 70,000 wamarandi kanti unumber 2 uzothola 25,000 unumber 3 bese athola lapha u15,000 wamarandi ke lapha nemphumela eyempucuzeko lapha nibe kanjena ke ofike lapha wahamba phambili yena lapha iThole lendidane okwamageza amahle ngamavoti awu 604 kanti number 2 uyena uKhuzani Mpungose ngamavoti awu 584 lapha bese kuthola lesithathu ithwasa lekhansela ngamavoti awu 350 kuKhuzani Mpungose akagculisekile engemphumela lapha kwazisa ukuthi ebekunengxoshengxosho lapha esikeza khona kuzokhumbula ukuthi uKhuzani ekuveza lapha ukuthi abanye abalandeli bakhe bekade banqatshelwa ukuthi bangene lapha ngenxa yokuthi baphethe amavuvuzela lapho kusolwa ukuthi amavuvuzela ayisikhali esiyingozi lapha kodwa nje ele kwaqhubeka futhi wasebhala lapha nenye ipost ebhala ukuthi ama-donation awavota ngesangene kuvote ambali isizathu sokuthi afika abamaningi kakhulu abempucuzeka baphelela amabhanda afake ezingalweni ngaleyo ndlela abantu bethu abangavotanga ngoba umthetho obuthi uma bevota angeke basaphuma so ama-donation aqokela ukungavoti kunokuthi angaphuma sazi ukuthi Mpucuzeko izothini ngalolu daba senze kungelona iphutha lethu kodwa thina asinankinga sizothatha lokho abakushoyo kodwa ke ngobuningi cha abakhohle impela yithina esiphethe ubhala kanjalo uKhuzani Mpungose lapha nesho ukuthi bebebaningi abalandeli bakhe kodwa ngenxa yokuthi ke izinto bezenzeka ngendlela engahlelekanga lapha nagcine sokuthi kuphoqa ukuthi abanye babalandeli bakhe bengavoti ke ingakho egcine selala isibili lapha noKhuzani Mpungose mhlawumbe ngabe kuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba asihlangana lapha na comment section sidingide le ndaba wenganza kwethu izona indaba ezihamba phambili esiniphathele zona namhlanje kwesenkezweni ndlulise lapha ukuphawula kwi comment section siphinde futhi sihlangane ukudaba olulandelayo ngesikhathi esilandelayo niziphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu